Achame amwachi kongoi kora Jehova en betutab raini nekakokonech keityin tugul kibagenge. Kakoib kasarta nekoi kokakomutwech Jehova kongeten kinam kenyini. Nengandan kokebunu kora boroindo nenotet kokikere kokewel kot mising komakingetu kou notet kobaten kokondoisewech Jehova ne angen akotinye ale itinye baornatet kot mising kokoribin Jehova koten ole imi en nguni. Koyamenge kemwachin kora kongoi Jehova amun kokondoisewech. Nenitet kirikini kikesun kora arawet nebo 7 sobit kora keityi arawek chemi en tai akobek kenyit. Kochang tuguk chekokwaiwech Jehova akoyamenge kilosun inendet. So atachin en betutab raini kokomuch kondoisewech Jehova kongeten kebechen en wikit nikonye akai betutab raini kokaketuye sobit kora kilosu Jehova en otisiet nebo betutab raini. So atachin en uchugul ole imiten yemach ikerech ak isubi akot kora otisiet nenotet kakeibwok
koyob muswoknotet ko atochin sobit ketestai kibagenge kou en kila kikurenan Modesta Chirchir ak kaniset neomi kibagenge ko Agc Keongo. So amache atachin sobit kebe en boroindo nekiibe otisiet kotar kikesu kibagenge. Kebendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesawa. Achame ng'olosun Jehova ak awekun kongoi en betutab raini. Kongoi Jehova amun koing'etuye kunekiyoni akote sobonwekyok Kiptaya nekoimutwech kong'eten kinam kenyini Kamuktoindenyon ko kokeker kora koib eung'ung nekim sobit kora Jehova nenyon ketinye akot konunotiot nebo sobet. Kanyon taing'ung Jehova en kaming'inetabgei ak asom nyoetab kat singot komi kii age tugul be Jehova nenyon nenyumnyum ko ketinye koten wikit komugul chekokeker Jehova nenyon chekokekas chekokibwat ot en kabwatutikyok akot chemara ko kokeyai. Asome kora Jehova en kaming'inetabgei ak asom Jehova nenyon ale sinyoiwech kat ak itililech kora Jehova nenyon betutab raini. Ara kakurto mirung'ung netilil Jehova nenyon ale konyo akotawalan en sobonwekyok sobit otwech Jehova nenyon yekibe otisiet nebo betutab raini ing'ololchi akot sobonwekyok Kiptaya. Kande kora Jehova nenyon tetutik tugul chekitinye kotar kikeso koten tuyonitet ale sobit kora Jehova koyaang mageng'ung yemach kilosun Jehova en tienwogik cheter yemach kilosunwech Jehova nenyon akot en ng'alekab metit yemach kotwech Jehova nenyon kenyoru akot sirutik chetililen ko sobit kora Jehova nenyon iboroini ak ing'ololchi akot oritab sobonwekyok. Ara berur akot biikwech Jehova nenyon chekerechon ot en uitugul ole miten ityi akot magutikab mugulelwekwak. Ara itiech kora Jehova nenyon akot en kasari ak indoisewech en tuguk tugul. Ara ngoyaang mageng'ung en tuguk tugul amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova Kwanda, Kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalil en bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet akoteben neutab tai nebo Jehova Kwanda Kamuktoindet tun nyone kokeny korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat nebo cholwogik, ng'etietab borwek ak sobondab koikeny. Amen. Kilosun Jehova ngunon, nego berurenyin, kilosun Kwanda ak Jeiso ak tamirmiriet netilil. Kongoi mising nan kebe kenyorun tiendo nekilosunen Jehova nemwoe kole atororin Baba yeibata kebe taitab Jehova en saet kondoisewech Nicholas Ng'etich ak kesoi tugul bagenge keibe magutik chekindei taitab Jehova en boroinitet. So kenyorun tiendo ak yeibata keib boroindo nebo saet. Kitorori Baba, wakwangu taine
Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Agotene menyon kilo sugaine, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Kitorori Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Regainengu igo swesa enyon, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Kitorori Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Kitororin Baba, Kitororin Baba, Makwamut Kaine, Kitororin Baba we. Kitorori Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Kitororin Baba, Kitororin Baba, Makwamut Kaine, Kitororin Baba we. Kitorori Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Mamine ogerge inye melotuchi, Makwamut Kaine, Kitororin Baba we. Kitorori Baba, Kitorori Baba, Makwamut Kaine, Kitorori Baba. Kongoi mising amun kagenyoru tiendo nekakeoten Jehova ako kakinam tuyenyon amae kebe taitab Jehova sikobit ongesao. Jehova kwanda werit ak tominet tilil kaikibwan taing'ung en kasari neu Jehova nenyon. Kongoi Jehova amun en betut noton nebo yotisiet noton koimutwech akoi kasarta neuni we Jehova nenyon. Kongoi kiptaendenyon amun imi kobotech ako kakinam tugul tuyet we Jehova nenyon kiptaendenyon. Kongoi kiptaet kora amun koikonech kamuktaet ak iribech en mionwogik cheterter chebo emoni we Jehova nenyon. Kongoi Jehova amun kikonech kora kamirmireng netilil sikobit kobur en mugulelwekyok we Jehova. Are en kiptaendenyon kosochi chemiondos chemi en sipitalisiek Jehova chebendote chemi akot en gaa chemiondos we kiptaendenyon. Kosom Jehova iyokte tamireng netilil nebo kosobet we Jehova nenyon. Kongoi kiptaendenyon kora amun en emenyon noton nekokoyat komoswek cheterter we Jehova ako kitesetai komie we kiptaendenyon. Kongoi amun iribech ako ikochin ichek ng'omnotet ak naet we Jehova sikobit kotestai emeng'ung ak korib ak bikuk we Jehova en emoni we Jehova. Kongoi kiptaendenyon kora amun koikonech kamuktaet sikobit ketestai keityin biik cheterter en ole miten akobo ng'olyondeng'ung we Jehova nenyon. Kiweche kongoi Jehova amun koing'ololsewech ako tesetai ing'ololsewech en tamireng'ung netilil we Jehova nenyon. Kongoi kiptaet amun kora en kasubutik chekokisub choton che kimokyingei en taing'ung we Jehova nenyon. Kongoi kiptaendenyon kora amun en daktarisiek chemiten en sipitalisiek cheinyoise we kiptaendenyon. Kosom tamireng'ung netilil ak kosom ng'omnotet we Jehova sikochi ichek we kiptaendenyon amun kemwa ile agetugul nerartait ng'omnotet we Jehova kosome en taing'ung we kiptaendenyon. Kongoi Jehova amun kikochi naet kakuyet daktarisiek chuton we Jehova sikobit konai konya biik cheterter we Jehova. Ako kesom kora ke Jehova akot en kerichek choton chekicheng'e akobo corona we kiptayat. Kesomin kiptayat sikochi ichek we kiptaendenyon. Kongoi kiptaendenyon amun koiribech koitononwech kong'eten kasar agetugul we kiptaendenyon. Kiweche kongoi kora Jehova amun komoswek chebo musongnotet we Jehova choton chekikonech sikobit keboisien keityin biik cheterter we Jehova nenyon. Kakiberur bichuton chemiten komoswek chuton we kiptayat cheboisien
keboisien komoswek chuton sikobit koit ng'olyondeng'ung ole loo Kiptaenenyon. Kongoi kora Jehova amun koibur kobotech kong'eten kingekas miondo nebo COVID-19 we Jehova akoi kasari we Jehova kemi kechomegei we Kiptaenenyon. Kongoi Jehova amun sobtos biik chekikomionso ko alak tugul we Jehova chekonyor ususinet age tugul we Jehova kesome itonon koboto ichek we Kiptaenenyon. Kakisom Jehova rirneng'ung nebo gei Kiptaenenyon yebo kowekse biik akot kanisosiek kotesetai kowekse we Kiptaenenyon. Iribech ak irib komoswek cheterter we Jehova. Kakisaa kora Jehova kele bo tesetai kebwone kanisa we Kiptaen iweku emenyon koigei emet nenoto we Kiptaen neribot ako mi chamyetabgei nebo borwekyok we Kiptaenenyon. Kongoi Jehova amun makimuchi kenai tai kit neu we Jehova kobaten ingen tainyon we Jehova nenyon. Kasochi kora lagokab sukul yebo kochopchingei alak sikoyat sukul chebo colleges en September we Kiptaenenyon. Ko kakiwekun kongoi amun inyendet neingen tayoto we Jehova nenyon. Kisomin Kiptaenenyon siyokte tamineng'ung netilil sikochi naet sikochi kakuyet we Jehova akobit kochamgei emenyon we Kiptaen en tai yu kibendi we Kiptaenenyon. Kongoi Jehova kora amun en lagokab sukul chebo primary secondary ak cheterter we Kiptaenenyon nebo kotesetai en gaa kosomoni ak kotesetai kokuitos tuguk chebo sukul we Kiptaenenyon. Kesomin irib we Jehova sikobit koistoengei mionwogik cheterter we Jehova ak atepto noton neya Jehova iste en kwenunyon we Kiptaenenyon. Kongoi Jehova amun koiribech koitestai ikonech naet ak kakuyet we Jehova nenyon. Kiweche kongoi amun imi kobotech ako iwendoti kobotech we Jehova. Tuguk tugul chekikotet ibyait we Satan we Jehova akobo sobonwekyok we Jehova ko kakiste en kainetab Jeiso. Kongoi Kiptaenenyon amun iribech ak itesetai ikonech tamineng'ung netilil sikobit kenai tuguk cheterter en sobenyon we Kiptaenenyon. Kiweche kongoi ak kebendi kilosun en kasarta neuni we Jehova. Akot yekitesetai en tuyet nebo raini Jehova itestai ikonech kakuyet ak naet nebo ng'olyondeng'ung we Jehova. Akot keotin en kasar age tugul we Jehova. Kesomin imong kwenunyon ak itonon kobotech ikonech kekas tuyoni akoi kikesu we Jehova. Sikobit kekesu we Kiptaen kobwa torornotet ak kalosunet taing'ung we Jehova nenyon. Alen asoe choton koit kabarak kipsengwet en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet ingotililit kaineng'ung ingonyo bounotetng'ung ingoyaak en ng'wony makeng'ung kou yekiyai en kipsengwet konech raini amitwogikyok chebo ra ak inyoiwech kalelutikyok kou yekinyonjini katelelwech ameamutech olemi obset akosorwech neya amun eung bounotet ak kamuktaet ak torornotet akoi koigeny. Amen. Kongoi mising amun kakeib boroindo nebo saet sobit kobirure Jehova ak kotestai koityi magutikab mugulelwekyok. So boroindo neokochini nguni ko lagokab Sunday school ko otokotin lagokab Sunday school sobit omuche olosu Jehova en tiendo neotinye ak omwa ng'alekab metit. Otokotin. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is forevermore. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is forevermore. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is forevermore. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is forevermore. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is forevermore. Jesus power, super power. Oh yes, Santa's power. Powerless, powerless. The Lord is my shepherd in the land of the living. The Lord is good.
Praise God. Praise God again. My name is Agc Keongo, and to share memories from the book of John 14:15 says, "If you love me, keep my commandments." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Agc Keongo, memories from the book of John chapter 10 verse 30. It says, "I and my Father are one." Lamentations chapter 3 verse 40, it says, "Let us examine our ways and turn back to the Lord." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Agc Keongo, and our memory verse from the book of Deuteronomy chapter 28 verse 16, and said, "The Lord will curse your towns and fields." John chapter 10 verse 11, and say, "I am a good shepherd who is willing to die for the sheep." Matthew chapter 22 verse 37, and say, "The Lord answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Praise God. Praise God again. My name is Faith Tibet. I want to share a memory verse from the book of Job chapter 42 verses 2. It says, "I know, Lord, that you are all powerful, that you can do everything you want." Matthew chapter 7 verse 7, it says, "Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you." Micah chapter 6 verse 6, it says, "What shall I bring to the Lord, the God of heaven, when I come and worship him? Shall I bring the best calves to burn as offering for him?" Kongoi mising lagokab Sunday school amun kaoib boroindo ulos Jehova sobit kowirwok Jehova koyoywok nemie. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen ako kotomo keityi kebeberatet kebendi kenyoru tiendo nemwoe kole ongetyenchin Jehova. Jesu iyala engoroti isarwa engimutayo kijaja enjalwagi. Jesu kiyala engoroti kisarwa engimutayo kijaja enjalwagi.
Jesu kiala engoroti kisarwa engimutoyo kityacha enjalmogi Jesu kiala engoroti kisarwa engimutoyo kityacha enjalmogi Jesu kiala engoroti kisarwa engimutoyo kityacha enjalmogi ongete agoba Jesu kiala engoroti kisarwa engimutoyo kityacha enjalmogi kana mwaji Jehova kongoi neo nebo iman kou kotugul amun kakondoiwech kong'ete kangetou tuyet akoi kakeitu akitya kora amwaun kongoi inye nekaitestai iyebit nekaitestai iker akoi yu kakeitu kokanatachin kora ing boroindo nebo aeng ne noto ko nebo sirutik chetililen ale itagat ing kainet netilil nebo Jeiso kikureno Faris Chirchir akasome kebe taitab Jehova kotomo ketou ongesa. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikobit kilosun ak kitororin amu nyolu Jehova kilosun ak kitororin amu ilaitoriat nebo koikeny ilaitoriat nebo laitorinik ikamuktoindet Jehova nemami no kerge kongomu kemwa ile makobitu age neu inye Jehova koboch betusiekuk chebo koikeny akoi nguni kongoi eng sirutik chetililen chebendi koityin biikuk Jehova nenyo kosom kailet nebo tamirmiret netilil akitya kora asom cheberurto ichek chebendi kokase Jehova ale ingonyoru kaberuret eng sobonwekwak sikobit konain inye inyegei Jehova neikamuktoindenyo amu kasayoni ing kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo amen. Kitesetai kisubi konetisiet ne kokebwa eng kasarta nekoi nekikamwa le takebendi ole loo mising amu ng'oliot nekoketonone kong'ete yoto akoi betutab raini ko boisietab tamirmiret netilil ne noto ko tamirmiretab Jehova eng emetab biik chesoptos ko eng wikit konye kiking'alal ketonone ng'oliot nemkomwa kole tamirmiretab Jehova yomi orititab chito koboru kole mitei Jehova orinyi anan kaborunetab mitetab Jehova eng sobonwekyok ko yomitei tamirmiret netilil orinyo. Kikiker ng'alek chekimwa Dauti ak kekeroru ng'alek kora chekamwa Jeiso akobo kamanutiet nebo mitetab tamirmiret tilil eng orititab sobetab chito akitya kora kekas ng'alek chekimwa Musa kangomong'u eng emetab Misri akitya kosom Jehova koleji angot komewendi kobotech komatin kebe ichekei eng bani. Kitesetai anyun kisubi ng'olionoto ko kikakonu kayomiset wikit konye ale eng betutab rani nyikekere chi nekiistoegei tamirmiretab Jehova amu akase ale takikuye kenai kele yakokwo tamirmiretab Jehova kou ne sobetab chito. Angen ale ng'oliono neking'olole ko ngap sait age komainde kamanutiet biik chechang tamirmiretab Jehova. Moche kebe kekas ng'alek chekamwa Dauti sikobit nyikebendi kekose sobetab Saul ne inendet ko laitoriat nekinamchin Dauti kandoinatet.
Kibendi kitabut nebo tienwogikab kalasunet kurgenyi anan tienwogikab kalasunet 22 ak ketaune agenge agoi 2 sikobit kekas rirek chekari Dauti akobo kasarta nekang'et inege kokakobakakta Jehova. Ingen komie ile Dauti ko agenge eng biik chekimwa siret kole kicheng kit nekimi muguleldab Jehova. Nganda kichilil eng oret akitya kwo kot korata eng oret, lakini kitebe Jehova orinyi ako agenge eng biik chekichamak mising eng taitab Jehova. Tienwogikab kalasunet 22. Kamuktoindenyu, amune sibakakta? Amune siloeno ametoreto? Ak amune siloitune ng'alekab tigenenyu? Kamuktoindenyu, arire bet amewalu, ak eng kemoi amasise. Kamwa Dauti ng'olyo neo nekarir kole amune siloituneno. Wikit konye kikisoman ng'alek chekikamwa Jeiso kangomi kimurtoiyot eng kasarta nekabakakta kipsengwet eng ng'ondet kotepchigei inege, komami kiy age tugul nebo kipsengwet nemitei eng ng'ondet kobate mesundeito neuno kimitei eng taunet kangotom keyai kipsengwetisiek eng ng'ondet. Nekabit katet neo nekarir Kristo weritab Jehova kole amuna sikobit ibakakta. Kikisoman ng'alek chekamwa kole Eloi Eloi lama sabachthani, nekamwa kole amuna sikobit ibakakta ak imeto inye kamuktoindenyu. Amache anyun betutab rani kebe kekas kui kakekas ng'alek chekamwa Dauti. Dauti ko agenge eng biik chekinomchi boisiet Saul. Ko kakonomchi boisiet Saul, ko kitebi ak Saul Dauti kong'etegei koming'in. Ibwoti atkinye kowendi Dauti kap Saul ipkobutyin kibugandet, akitya koker atebetab Saul ak tuguk chekibun Saul komatinye tamirmiretab Jehova. Angen ale amu negit komatakirutechin yotok, amache anyun kerutechi betutab raini keker sobetab Saul kokakoistoegei tamirmiretab Jehova. Nakasale taiyebin mising amuin sikobit iker sobeng'ung, sichikil sobeng'ung ile tos une, tos mi tamirmiretab Jehova oring'ung anan mi kityongon eng naet. Mi terchinet kenai tamirmiretab Jehova eng kabwatutik ako meny orititab sobetab chito. Ongeba anyun kitabut nebo Samuel netai kurgenyi ko 10 koitenyi ko 9 agoi 11. Samuel netai kurgenyi ko 10 koitenyi ko 9 agoi 11. Ak ingowelelgei kwo eng ole mi Samuel kokochi kamuktoindet inendet muguleldo age. Ak isulda kabarunoik choto tugul eng betunoto. Ak ingoit tulwet Ogero kotuye inendet mautik chekikayumgei ak inyonji inendet tamirmiretab kamuktoindet eng kimnotet ak imaoten eng kwenunywa. Ak ingoker inendet biik tugul chekingen inendet eng tai komaoteni ak maoti kolechigei biik, ne ni kanyonji weritab Kis Saul akine maotik. Amwa siret eng koite nebo 9 ole ako yekingowelelgei kwo eng ole mi Samuel kokochi kamuktoindet inendet muguleldo age. Kokochi kamuktoindet inendet muguleldo age. Niking'olole ko Saul kobestos ak Samuel eng betusiek chekiwendi kocheng'e kechirek. Ingen komie nekiwendi kocheng'e sigirok ma kechirek. Ibwoti komie eng betusiek chekitun kobetyo sigirokab kwandanywa, kwa Saul kocheng'at ak kangoitita ole mi Samuel sikobit kotebse akobo ole mi kechirek komwochi Jehova. Ak kangoitita ole mite Samuel Saul sikobit kotebse ole mi sigirok, komwochi Jehova Samuel kolechi orono chito nekalewen kondochi Israel sikobit iil inendet. Ak kakiil inendet akebakakta kwo. Kangokakwo koi kakisoman sirutik chekamwa kole kangobesio ak Samuel Saul, kikochi Saul muguleldo age. Ng'oliondono noni ale tun betusiek alak chemi tai kotatun keng'olole muguleldo, lakini kakase kityo ale tainame kabwatutik ng'olion nekamwa kole kikikochi Saul
muguleldo age. Makiwal muguleldo no bire korotik sikobit kikochi age, lakini kikikochi muguleldo ne ter nebunu taitab Jehova. Noto chemi kose komwoe siret kole ongewalak akewal mugulelwekwok akewal kabwatutikwok. Neboru kole yo kakotuiyo chito ak Jehova, nganda eng yu komotuiyo ak Jehova, katuiyo ak kiboityotab Jehova, ne noto ko mautiot Samuel. Ko kango kakemwochi ng'alek chebunu Jehova, kowal Jehova muguleldonyi. Nakasole tatebenen akinye rani ale tos kikiwal muguleldong'ung? Tos kingisiku ko kikiwal muguleldong'ung iman? Ana muguleldo ko nikinye? Amu sinye ngap kole chito age kyasiku, lakini mawalak. Noto kikose komwoe Paul atkinye kole usiku akowalak. Kocham ngap kotebi alak kole walakse konu. Yani yakose chito ko walakse konu, walakse toket, walakse konu. Lakini kamwa siret kole kikiwal muguleldab Saul. Kikikochi muguleldo age Saul. No kokose tainam yoto kamuin sinai ile ki Saul ni ko kiune chiche. Eng daunetab kei nebo tebenyi ak kursenyi ko kiune chiche. Kango kakobesha anyun ak Samuel akitya kikochi muguleldo ne ter. Ip kotuiyo ak mautik. Kale kangoitito ko mauti ne mautik, werikab mautik. Ko mauten akine Saul. Koyae kotebege biik kole mautiot akine Saul. Mi ng'olyo nemi yon nebo inam ongebe koitetab 10. Ngebe koitetab 10 amu kiteche sobetab Saul. Ko kakonam kotach tamirmiriet ak betut nekamanda tamirmiriet noto eng sobenyi. Koite nebo 10. Ak eng koit tulwet Ogero, kotuiye inendet mautik che kikayumgei ak kinyonyi inendet tamirmirietab kamuktoindet eng kimnotet ak kimauten eng kwenunywa. Ak kinyonyi inendet tamirmirietab kamuktoindet ak kimauten eng kwenunywa. Kakotach Saul tamirmirietab Jehova. Kakoek agenge eng kiboitinikab Jehova. Kakoek agenge eng mautik. Amu laitoriat tikinyolu kondochin emetab Israel ko kinyolu kongen kong'ololi ak Jehova, amu laitoriat koleweni Jehova. Noto amune kakimwochi Samuel kelechi ayoku chito nekalewen kondochi emetab Israel. Hiil ak yekail awal muguleldonyi akochi age, ak nebo oeng yekail anyit inendet tamirmiriet ne tilil. So kakonyor anyun tamirmiriet ne tilil Saul, ak kakoek agenge eng mautik. Kakoek agenge eng biik che mautenjin emetab Israel. Kakoek agenge eng biik che mautenjin emetab Israel. Ongebe Samuel netai kurgenyi ko 13 nekit ketonone kitabutab Samuel amu king'olole sobetab chito agenge ne noto ko Saul. Ko kakoistoegei tamirmirietab Jehova. Ko kakemwa kele kainai ole kitakta Saul tamirmirietab Jehova. Katai komito ak werikab mautik. Ak itya kotebe tamirmiriet noto. Ngebe anyun Samuel netai kurgenyi ko 13, koitenyi ko 13 akoi 14. Samuel netai kurgenyi ko 13, koitenyi ko 13 akoi 14. Ani ole kainyoru kebendi kesomani. Akilenji Samuel Saul keyai eng berberindo, mairib ng'atutikab Jehova kamuktoindeng'ung neking'atin, amu kataikimiti Jehova laitornateng'ung eng Israel. Koigeny. Ako nguno komakotebye laitornateng'ung, kakojengjigei Jehova chito age neiboiboi muguleldonyi, ak kakonde Jehova inendet koek paunindet nebo biikchik, amu mairib ng'olyot neking'atin Jehova. 15. King'et Samuel akwa kotokosta eng Gilgal akoi Gibea nebo Benjamin. Akityike 14. Ako nguno komakotepche laitornateng'ung, kakojengjigei Jehova chito neiboiboi muguleldonyi, ak kakonde Jehova inendet koek paunindet nebo biikchik, amu mairib ng'olyot neking'atin Jehova. Ingen komye ile chito nekitorori Saul
kwat kang kora jam kitorori kandoindetab emet ko jam kotorori chito nekekure chief justice anan kandoindet nebo kapkirwok eng emet. Ko chito nekitorori Saul kotakai koek kandoindet ko ki Samuel. Ko ki mautiot Samuel, kimoko mautiot Saul. Ingen komye ile ki Saul ko kibunu oretab Benjamin. Ko kimoko mautiot Saul. Ko kango kakotoror akitya koyomis kwa boisionik, koit betut kora nekarutechi Jehova akitya komwochi Samuel kolechi koistoegei Saul, koiste laitornatet, koiste kimnatet nekionde Saul ako konde chito age nemi emetab Israel. Ingen komye ing atindonik kile ng'o nekikikochi boisionoto, noto ko Daudi, werit neming'in nekaribe kechirek chebo kwandanyi, kinemto mirmiriet ak kimnatet neo nekimi Saul akitya ib kinde Daudi koik laitoriat. So ko ng'olyon kokoseten naming'yo konakamwa kole kakoesio Jehova laitornatet, kakoesio Jehova kandoinatengung. Ko ngasomoni ng'alechu anyoru rirge neo mising akobo Saul eng sobondonyu amuin kenyisiek chechang ko kiasoman Bible, lakini ain kawek chekaker sobetab Saul ak aker nyalilda nekinyor Saul kangoistoegei Jehova, korirage amuin manai Saul lekitepto eng taitab Jehova. Nganda ki laitoriat nekibo emet ko kichunyun ak laitoriat nebo laitorinik, konam kong'emak sobenyi ak konam koimak sobenyi mising kot kochang'a koimutik eng kap Saul. Kibendi kurget nebo 16 kotakemi Samuel netai, koitenyi ko 14 akoi 17. Kurget nebo 16 eng Samuel netai, koitenyi ko 14 akoi 17. Sikobit kekas kit nekabit eng sobetab Saul, ko kakoistogei tamirmirietab Jehova eng sobetab Saul. Kekas koron ile kangotom koistogei tamirmiriet ko kakiyok kiboityotab Jehova, kilechi kakeesien Jehova. Ani ale kainyoru ko kanasoman Samuel netai kurgenyi ko 16, oitenyi ko 14 akoi 17. Akikakwa tamirmirietab Jehova eng Saul, akimu inendet tamirmiriet neya nekibunu Jehova. Akimwochi otwogikyi Saul kolenji, kero imuin tamirmiriet neya nebunu kamuktaindet. Ingong'at kiptayandenya otwogik chemi tainyi kocheng chito nebutyin ketubet. Yenyonyin tamirmiriet neya nebunu kamuktaindet kubut ketubet eng eunyi siso. Akilenji Saul otwogikyik, ocheng'wo chito ne ingen kubut ketubet komie akomutwa inendet. Kamwa koite nebo 14 kole ak yekikakwa tamirmirietab Jehova eng Saul, kikakwa tamirmirietab Jehova eng Saul. Nakamwoiwo katau ale king'olole akobo sobetab chito nekiistoegei tamirmirietab Jehova. Ako kaikas kakotibitishan sirutik chetililen kole kiwa tamirmirietab Jehova eng Saul. Nganda kawa tamirmirietab Jehova eng Saul, kotokotesetai Saul kondoi. Tesetai ko laitoriat nebo emetab Israel, tesetai kondoisechin biikab Jehova, lakini kakomanda tamirmirietab Jehova eng inendet. Akose takiwekyigei kenai korong kele kiamune sikobit koistogei tamirmirietab Jehova eng Saul. Kiamune sikobit koistogei, sikobit anginyekekere tuguk chekiyaak ko kakemwa kele kiamune sikobit koistogei tamirmirionoto eng Saul. Meche kebe kebatay kitikin kebe kurget nebo 15 eng Samuel netai, kinamune 8 akoi 11. Weksei kityo ngon batay yoto. Samuel netai kurgenyi ko 15, kitaune 8 akoi 11. Sikobit ikas amune sikobit koistogei tamirmirietab Jehova eng Saul. Akose ale tainyoru amune sikobit ngebendi kekere kit nekikei sobenyi ko kainai ile amune sikobit koistogei tamirmirietab Jehova. Ngetaune 7 akibar Saul amale kikoboch Abila nemi oret nekibendi Sur netokyingei Misri. Akinam Agag laitoriatab Amaleki kosobei akobar biik tugul kokes eng rotwetab Jo. Ako kibakach Agag Saul ak biik ak kechirek chekororon ak tuguk tugul ak tuga cheakwoen
ak arekab kejir ak tuguk tugul chekimiachen amacham kobar koges. Ako kingem kit age tugul nekisose ak nekima kiy koges. Kiit anyun ng'oliotab Jehova Samuel kolenji, kimakotomye aet Saul koek laitoriat, amu kakowekta kelet makosubo amayai ng'atutik. Akinerech anyun Samuel akirirchi Jehova kemout komugul. Ikas ng'olio nekabit kokiyokto Saul kelechi wii sikobit ibar Amalekik ak iwang'u bichotok eng togetab ing'ondet. Lakini kinekabunchi kwang'et kokangoitita konam tuguk cheakwoen tuga ak kechirek akonam kora laitoriatab emonoto akobar tuguk chekisose. Mi ng'olio nekamwa kole eng koitetab sogol kokesunoti konakamwa kole ako king'em kit age tugul nekisose ak nemakiy kokes. Yani kingoitita Saul akitya ko kwai boisiet nekakikochi koisto tuguk chekisose lakini kotuch tuguk chekichome inendet. Ak nola kotik sobenyo atkan kora keistoi tuguk chekisose lakini chekichome kebokoktoi. Mana chi kochome chito bitinet kobokokto noto maisto. Mana chi kochome chito maiyek ko nganda unyege kobokokto noto maisto. Mana chi kochome chito kesesnotet kobokokto noto maisto. Mana chi kochome chito kiy nemi orinyi koisto tuguk alak lakini bokokto chito tuguk chechome. So kamwa anyun eng koitetab taman kole kiityi ng'oliotab Jehova Samuel kolenji kimakotomye aet Saul koek laitoriat. Ng'oliondoni kang'alal Jehova ko kikang'alal atkinye kotibwoti eng kitabutab Taunet kurgenyi kolo ing betut nekimoche keng'em ing'ondet. Ko kangoitita komwochi Noah kole kimakotomye ayai chi. Nebo aeng koketyin Jehova ng'oliondoni eng sirutik chetililen. Ako yekas komwa Jehova kole kimakotomye, male Jehova ndakikanai kokimatoyoe kole kimakotomye. Neboru kole kole Jehova kiayai ine lakini kikowalak koyait nemami kiy nekiyoe. Nokose ale takikuiyo amu yakang'alal Jehova kole kimakotomye akonin boisioni. Ongen osinyo ole ngap kekonech boisiet situn komwa Jehova kole kimakotomye akochi anum boisiet, kimakotomye atoror anum. Lakini amu kikinde eunekyik ko kang'alal Jehova komwochi Saul kolechi kimakotomye. Kang'alal Jehova komwochi Samuel kolechi kimakotomye aet Saul koek laitoriat. Ngesoma nguno akose nyigisindo neo mising eng muguleldonyu amu kimi kenyisiek raini che ngap koba biik kot kowek batai eng boisietab Jehova anan ko boisionik chekikikochi asikobit komwa Jehova kole kimakotomye ayai boisiono anan akonu boisiono. So nakakomwa Jehova kakole Jehova koisto inendet nekotyeme kecheng kele kibitunono kabutetab Saul nekakenai komye kele mayai arorutikab Jehova, maisub magutikab Jehova. Kakesoman eng koite nebo kurgetab 13 koitenyi ko 10 kurgetab 13 koitenyi ko 7 akoi 15. Ko kakesoman ng'alek chekamwa kole kakimwochi kele kakeisto laitornatet nguni ako kakochengchigei Jehova chito age mako Saul amu maisub Saul ng'atutikab Jehova. Ongeba anyun keker tuguk chekiyaak eng sobetab Saul kango kakoistoegei tamirmirietab Jehova. Netai komwoe kole kinyonji inendet tamirmiriet neya. Kinyonji tamirmiriet neya Saul. Kinyonji tamirmiriet neya Saul. Kumbe yakakoistogei tamirmirietab Jehova konyone tamirmirietab Setani komengis. Ibwoti atkinye atindoniot nekamwa Jeiso kole kimi chi nekitun kosik ak betusiek tutigin kowekta kelet. Kole kowek tamirmirichu kichechu kikione nyikoker kot konyor komi buch. Kangonyor komi buch ipkokur alak 7 sikobit nyikomengis kibagenge. Akamwa kole kiyait sobetab chichoto kosir nebo tai. Kakesoman eng koitetab 14 eng kurget nebo 16 nekamwa kole
ak ingokakwa tamirmiritab Jehova eng Saul konam komwa inendet tamirmiret neya. So iboru kole chito nekisikunot, chito nekichome Jehova asikobit koistogei, kobwone tamirmirikab boik ak ityo komeng'is ak chichoto. Akose ale taikuye yutok amu mi biik chechang chekimanda eng kanisa nengitite raini kongen kong'alal ng'alek chechang, ingen kolititkei kole kikoikoen kesir chomi kanisa. Ateb ale tamirmiriet nemi nginye nemi gaa ak tamirmiriet nemi chemi kanisa ko ngiro anyun? Amu kibakakte kanisa akiwei, kibakakte biikab kanisa akiwei, ko tamirmiriet ngiro nye neiboishe? Tos tamirmiriet nemi oring'ung ko nimi kanisa, nemi biikab kanisa, anan tamirmiriet nemi oring'ung ko ter? Amu kaibor kole angot ko tamirmiriet nemi orititab chito nekimeto kanisa kobo iman, koboru kole lembeita kaniset tugul. Lakini amu angen komye ale malembeita kaniset tugul, koyoche kochikil chito tamirmiriet nemi orinyi. Ang'ololun kora inye nemana chi ko betusiek alak ko kichomomyo kristianik, chomomyo kristianik, lakini raini kitoyege kristianik. Ak ityo inam imwa ile yachen bichoto, which is right. Imuch ko imwa ile yachen, lakini atebenen ale tamirmiriet neboishen ing ngiro tamirmiriet neboishen. Kaaroru ng'olyo nekamwa kole kango kakoistogei tamirmirietab Jehova eng Saul, konyo tamirmiriet neya. Akose ale tokuye amu biik alak koibe tuguchu koek tuguk che rahisi. Angap kawirta chito sikunet akomwa kole tabo iman eng taitab Jehova. Mau noto. Ya kakobek sikunet ko kakobek mitetab Jehova eng orit. So nakose ale tenam ichikil sobeng'ung, kongoi nginye nekilegei. Nginye rani nemite tamirmirietab Jehova kobaten inye nemite komye itestai ikilgei. Lakini nginye nekiwege kotaichikil sobeng'ung simasitya imwa ile ibo iman. Amu kait konai kiboitinik chebo Saul kole kakoit tamirmiriet neya komeng'ich, koloche ketubet sikobit kebutyin. Kingebut ketubet ko kimakotoreti amu kangebut ketubet komweiso tamirmiriet, lakini ko kamuny ketubet kowek kora tamirmiriechoto. So kimoko suluhisho nebo koigeny, amu kangobaibait Saul koistogei tamirmiriet, lakini ko kawo taban Daudi ak ketubenyi akomuny kowek tamirmiriechoto. So kakinai kele ya kakoistogei tamirmirietab Jehova eng chi, kobwone tamirmirikab boik akomeny sobetab chichoto. Nakose ne ale taikuye notok amu sikobit komatitaiwendote komamite tamirmirietab Jehova oring'ung. Ng'olyo nebo aeng, ya kakoistogei tamirmirietab Jehova kotakemi sobetab Saul, kebendi kurgetab 17 koitenyi ko 55 akoi 58 eng Samuel netai. Takemi Samuel netai 17 koitenyi 55 akoi 58. Ng'olyo nekinyoru yoto kemwoe kele inami koutye chito tuguk. Ya kakoistogei tamirmirietab Jehova konami koutye chito tuguk. Ak ingoker Saul Daudi kowendi kobareke ak Filistindet, kotebe Abner neki kiptaiyatab luget kolenji, Abner, pakomwa weri ak ile Abner kuye sobe sobondong'ung eng laitoriat komongen, ak ile laitoriat teb ole bo wirota. Ak kingowekse Daudi kobunu baretab Filistindet, konam Abner inendet komut kotaitab Saul kotinye metitab Filistindet eng eunyi. Ak itebe Saul kolenji, ibo komwa weri. Ak iwolchi Daudi kolenji, aweritab otwogindeng'ung Jesse Bethlehemindet. Samuel kiutye tuguk ko chichi kab kobar Filistindet ko necham kobutyin ketubet. Neboru kole kimanai Saul kole ng'o nekibutyin ketubet, amu eng betusiek chechang ko kisikobit kosob, nenda kitakitorin ko kitakilen kicham kokochi kerichek Daudi. Lakini kait betut nekangwo Daudi akobar Filistindet koutye kole chicham kobutwa ketubet. Chito nekakoistoegei tamirmirietab Jehova konami koutye tuguk. Utye akot ipkoutyegei, ipkoutye boisionikyik, ipkoutye tetutik chekiyai. Amu kamwa kole Samuel utye, ko kamwa Jeiso kole yetun yo tamirmiriet inyokobwotwo ak tuguk tugul chekianeta, inyokoneto ak tuguk tugul chekikamwa, ak itya kobwotwo ak tuguchoto. So kobor kole yakakwo tamirmirietab Jehova komakomi naet amakomi kakuyet. Asikobit kora amwa kuno, ko kamwa kole taunetab ng'omnotet ko kiibe Jehova. Ko kang'alal oin eng wikisiechu kibo tai ale
ngomnotet nekitinye kokonu tamirmiriet. Ko ole mami ngomnotet keutye tuguk. Ole mami kakuyet keutye tuguk. So kautye solomu ngomnotetab Jehova neikochi tamirmiriet kokakwo. Ibwoti kasarta nekitun keistoe tamirmirietab Jehova laitoriat nebo emetab Babylon nekure Nebukadneza. Kamwa seret kole kiwo timin akotebi kenyit agenge. Kiutye kotil siyok, kiutye kotil sumek. Kamwa kole kingowekte eng timdo ko kikobityo sumek, kikobityo siyok kokerkeit ak chebo kipsichinik. Amu kiutyege chichoto. Ani ale kot kiker biik chatkan kora ngap koistoege kabwatutikwak. Koutyege bichoto. So ya kakoistoge tamirmirietab Jehova konami koutye chito tuguk amakobwati tuguk chenomege ak taitab Jehova. Ako tuguk chenomege ak inendet komakobwati akitya konam koistoege kamuget nebo ngomnotetab Jehova. Moche ale kotoretin Jehova akoi ya kakeitu. Amu kakiker sobetab chito nekiistoege tamirmirietab Jehova. Wikit nenyone kotaketesetai kekere tuguk chechang chekiyak eng sobetab Saul. Ko kamwaun komye alechin karire Saul kangaker tuguk chekiyak eng sobenyi. Nakamwa ale mabet kei kokiwai Daudi kole meistoeno tamirmirieng'ung. Amu kikaker kit nekiu sobetab Saul. Kiker nyalilda nekibun Saul akonai kole asikobit kobun Saul nyalilda neuni kotos ne nekibit. Nomoche achenen akinye rani neikosom nemanachi kiistogei eng oretab Jehova. Nyalilda neo neibune, kaimutik chechang cheibune, ko ndoichikili komuch kiistogei tamirmirietab Jehova eng oring'ung. Nomoche asoun ale kotoretin Jehova sikobit eng wikit nenyone kotonye kisub atindonionoto akotaikuye tuguk chechang chekiyaak eng sobetab Saul. Moche kebe taitab Jehova eng saet. Kimi taing'ung Baba nenyone toror mising, amwae kongoi Jehova amu kaiwekchech logoiwek chetililen aketoben sobetab kandoindet netai nebo emetab Israel nekoistoegei mieindang'ung Jehova. Mi taing'ung asoe Jehova eng kenyisiek che mi biik chechang kikoistoegei mieindang'ung Jehova. Mogornotosiek chekikende eunekwak chebo naet ak tuguk chekororonen ko kikoistogei eng sobonwekwak. Chi nekakotiny muguleldonyin ng'olyononi betutab raini akitya kowalak ko kasochi Jehova ale siwal kabwatutikyik ak itiny inendet Jehova sikomuch kocheng indelel. Ichek Jehova chemi tamirmirieng'ung orinywa itestai iripchigei Jehova situn kimuch kindi tugul baunateng'ung. Amu kasayani koboto kongoi eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kongoi mising eng sirutik chetililen chekakenyoru nekakocherin ako kakocheran akane betutab raini ongetestai keipchinit en atkai tugul. So boroindo nekiiben nguni ko boroindo nebo sadaka nekimoche kemwowo kongoi amun otesetai otie boisiet nebo Jehova. So yekibendi keibe boroinotet ketieni tiendo 190 en tienwogik chok chekilosunen Jehova. Ko yon tesetai tiendo ko amun imiten ak ikerech ikosech akot en boroinitet ko nan akonin paybill number sobit imuch iyokyi sadaka chekuk sobit kotii boisiet nebo Jehova ketie tugul agenge. Ko paybill number ko 400-222 400-222. Ko account Isre 56-28-65 # account 56-28-65 #. Paybill 400-222 account 56-28-65 #. Ako much isir kaineng'ung yekaitar isire account number.
kongoi missing en boroindo nekararan nekake keot Jehova en tuguk chekitinye so nan keib boroindo nebo saet kesochin sadaka. Iche kemwochi Jehova kongoi kokwek chekakoyoku sadaka chekwok kemoche kele sikobit koberurok Jehova boiwong nemie. Moche anyun kebe taitab Jehova eng saet ongesaw. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikobit kemwa kongoi. Kongoi amu kaibaech eng sirutik chetililen. Kongoi kora Jehova eng biikuk chekakokon tuguk chebo boisionikwak Jehova sikobit ketorete boisionikuk akoik berurto Jehova eng sobenywa. Kosochi ichek tugul chekakoyok sadaka ak ichek chekakonem Jehova ale sikobit iberurok yochi nemie. Berur boisionikwak Jehova iberur tetutikwak. Ak chi age tugul Jehova nenyo nekakonem ko ingot kotinye somet anan ko saet anan ko kiy nekikoteb eng taing'ung. Kokosomin Baba netoror ale sikobit iwolchi Jehova sikobit kokaseningei ak ityo komwa kole Jehova ko kamuktaindenyu. Angen Jehova ale mebokoktoi ichek kou kiy neu kobate akoi iwal sobonwekwak akoi iwal kabwatutikwak ak irutechi Jehova korikwak ak boisionikwak amu kande ichek tugul eunekuk eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. So akoyan konan kemwochin kongoi Jehova amun kakoyai nemie eng kebeberta nekakeot inendet en tuguk chekitinye ngotestai koberurin Jehova yemaitesetai akot en boisionik en olombo gaa en boisionik chemara iwendi en kila wikit kwaun Jehova nemie kotatun ketuye. Kongoi missing. Nan kepchei tugul nyeindab Kiptaya. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.